shutiku kapani José Emilio Wandinango. Kay comuna San Pedro llaqtamanta y kaykupi wacharishkani y kaykupi kawsani. Ishinallata ñukapa pueblo Cantón Cotacachi pertenecipani. Ñukapa llaqta ukupi kawsaypika kallaripika shuk jornalero kanllaman shuk trabajokunata shinashpa y shuk ashakullkikukunata maskashpaka kawsaypaka shina purishka kani. Pero shinapash chaykunalla na ñukapaka tiempo kawsaykuna kashkachu. Shinapash chay jornal trabajokunaka yapa shayfuy karka, yapa mandado karka shinallata mayordomokuna, patronkuna iman o mana kashpaka maestro contratistakuna o doño taytakuna mamakuna shina paykunapa obrapi trabajangapak chay arishpaka upika ña siempre maymanta tiempo completo trabaja nishpa ninkarka tutamanta 7 de la mañana hasta las 12 y la 1 kaman shuk 1 hora ñakuti descanso charishkanchik chaymantaka hasta las 5 de la tarde trabajachinkuna karyan puntakunapi. Shinakunamanta mana y shinakupi trabajopi yapa paktashkani shinapash hipamanga ñakutin runa kawsaypika agricultura trabajokuta yachakushpa wasipi llaqtapi alpagukunata wakinkutaka partidokukuna hapishpa trabajashpa kawsamushkani y shina grano mandinchukkuta huyashkani ñukapa kawsaypi alpa mamamanta shuk sacrificiokuta rurashpa mantenerishpa mikushpa kawsan kashkani. Shinakunapi hipamanga ñakuti shuk suerte de trabajo shinaka ñakutin shuk arte musicapi yaykurkani kallaripika shuk conjuntopi compañerirkani shuk amigukunawan convashpa shinashpa sakirirkani paykunapish tukurirka instrumentopish illakarkani na charirkani shina hipaka kay ñukapa huyashka instrumento kay arpaguta yachakunkapaka ñukapa shunku munarkani ñukapa huyay tiyarka musicata entonces chayka arpagutaka mañan aparrirkani mañashka arpaguwan shinallata purishpa rikujurkani chayka ñukamanta kana usharkanichu yachachik maestro profesor nishkakunapish na tiyarkachu illarkami maestro taytataka puntapi rikushkani kallaripika punta mayor tayta killkakunami shuk wawkipurakuna ishkanti wawkikunaka arpiro kunkuna kashka kan chaykunamanta rikushpa uyashpa uchila wawa wambra hanchikumanta arpa sikikupi kimirashpa tiyajushpa kushijushpa gustashpa rikunkashkani musicata uyashpa chaymanta hipaka chay taytakuna tukanajushpa ishinallata na consentinkaryan ni shuk dedo takarishpa ashakuta arpapi kimirichunpish na munankaryanchu michashpa cuidado hombre hamsi ama takarinkichu kaykana kanpa takarinachu nishpa ninpi uyajushpa rikujushpa arpa ladokupish hayajushkata yuyarini hanchik wambra kashpa chayka kashkasha yuyani tal vez shuk sukta wataku o kanchis wataku kashkasha shinaku rikujushkata yuyarini chaymanta hipaka ña chay viñashkani también hasta kay chunga iskun watakamanga kawsashkani casi arpamantaka sin música pero wawa kashpallata de 7 a 8 como 9 años ka flautata yachajunataka ñukamanta yachajurkani ñuka mama abuelitapa wasipi shuk sukusu chagra karyan chay sukusu chagra kawpika sukusu chagrataka kuchushpa shinallata mirishpa utujushpa ñukamanta yankata tanto wata enderuta molestarijushkapi jodirijushkapi chay flauta tonuta yachajurkani tukanata
chaymanta kayman y flautero kapani y tukuy tonuta tukani y imakuta kawpipash flautaka mana perderingachu ñukawanka música makipimi kan y ñukawanmi kan chaymi ñukapa kawsay karka y músicakumanta músicata juyashpa músicata munashpa instrumentotapas ñukamanta yachakushkani flauta kawpi y arpagotapas lo mismo shinallata shugura tayta Joaquin Bama rirkani chaypi shinallata tayta Joaquinga yachachinkapawan hari taytapa munaymantaka chaskishpa arinishpa payka yachachinkapa karka pero imata pasarka hipalla y rikukukpi warmi mamakuna consentirka micharka kusa taytata na tukachun yachachichun na sakirka tiempota ashala ratokota ali rikushpa sakirka ña temblashpa tokashpa ña uyachishpa kashnami nishpa shinami nishpa uyachichunka ñana mamaka munarka chaypika mamaka nirka tayta ña chaylla digana pasatiempo jonge telashpa awana atrasarikun telashpi kanka trabajajuna kanka kuna helado manda shamukunata hapishka yachachini nishka ñakuti yanka yachachinkapa nijonge kayka na yangachu kayka valishkami na kampa cobrashkataman ana pagashkataman ningachu nishpa michawpi arpaguta aparyarirkani pero shinapash paytaytaka temblashpago sakishpago sakiwarka chaymanta ñukaka arpaguta aparyarishpa wasikupi ñuka manda munaykulla rikushpa shina juyaypa lidiakushkapi también ñuka wasipipish igual chay horas karka ña casado karkani ñuka warmipash todavía micharka na consentirka y chaywan ana mikunkichu chaywan ana kanka kawsankichu chaytaka estorbo digana apamunki enrigagri maypi tiashka pushtopi na ñukaka chaywa tiajuchu ñukataka na gustanichu nishpa ñuka warmipish nikpi ñukaka mana ushashpa arpagota sakishpa ñakuti trabajoman rinkarkani shinakukunamanta rikushpaka arpaka alipacha mama llakikashka yachajuna cierto pacha shinchikarka michaytapish michankarka charitapish na charikpira juyaypa imagotapish na atinashpa munashka yachajunapa purikupira tukuykuna michashpa mana consentipi shinallata shuk profesortami ñakuti antes karin riksikuta charikani chay profesormi shuk tonokuta alipacha paypa yachashkata cuerdakunata afinashpa y shuk kimsa tonuta altapacha alimandakuta tukashpa uyachishpa sakikpi rikujushkata yuyarini chay maestritoka ñukanchik Villeno llaktamanta karka Don Alfonso de la Cruz karka payka hipallakunapaka ña llaktapillata profesor tukushpa shamurka y alumnokunawanka ñukanchik llaktapi yachachishpa sakirka chaykama y arpaguta kushikushpa pay temblashpa sakikpika yachajushpago ashago katirkani entonces chaygo shuk ventaja justamente asha compañaygo kaka chaypa solamente ñambi toparishkapi juyaypa rogarkani por Dios nishpa nipi a ver shinaka kunango shashala tiempokuta kusha haykata chay afinashka kunapi ñakuti rikushun a ver si imapimi fallajun mayjami nali kan chayta tukuylla cuerdata afinasha nishpaka pay afinarka y tocarka y pay rikuchirka kashnami shinami rikushpa uyashpa alimandakuta con todo gusto yachajunki yachachikuna illapika na facilchu shinchimi llakillami nishpa niwarka yachakushpa tukushkamantaka ñuka llaktamantallata kuna wañushkallapan defunto shuk tayta mamakunami padrino madrina tukurka chayka paykukuna primera vez shuk contratota rurashpa haku tukashpa karawanki nishpa cercado llaktaman pushawarka cercado llaktapi tukanapa rishpa primero chaki ñankarka ñukapa chay riy chaypi tukanapa rikpi shinallata ñukapa warmi propio igual
shamushpa tukajupi narapash horas contrato tukuripillata arpata kichushpa apashpa y wasima sakishpa rin apamunawarka shinapash napashpa rirkachu ashagutacha aparka ñampi tiyarishpa kidashpa wawata chuchuchishpa tiyarishpaka kajupi ñukaka kutiki mirishpa mashpata shinawangue ama chashnaka shinawaychu gentepi pingachiwangue narapash horas kan nara yachangue y ñukapish todavía nara aliatinanichu mushupash trabaja kallarijuta kashna shinashpa ñukata llakichingue nishpa ñuka warmi tiyata nijurkani shinanipi paypash kayta horas kama tukajunalla kayta horas kama tiyajunalla al cabo ña pakarishka ña kutimbash chishajun maymanta wasiman muyuna nishpago niwarka chay shimikunapi uyashpa ñukapash llakirishpa shinachu kanakani yuyashpa sakirirkani ñukapa kawsay pachakunapi ñukamanta rikuni y yuyani y también munanimi que arpago tukuykunallata yachashkamanta o yachashkamanta riksi washashka maymanta kay ñukanchik arpa mamaka tunugu kan música kan shina hawa ñukanchik kay runa mundo kawsaypika importante pacha kan kaymi kan ñukanchikpa cultura primera y música primera y historia primera y alabanza de Dios chikashkamanta ñukaka pikash papash con todo voluntad y cariño la voluntad yachajunkapak munakuna tiyawpika chaskishalla nipanimi manata kananinichu na tigrachipaymanpish na kachapashachu kayawpipash rishalla o ñuka wasiman shamukpipash yachachishalla chay yuyayta ñukamantaka charini y shuyani.